na hogle dam ta ka che tong na hogle lang ta che thek long Futup apuang song awam khukuri lake Nepali dolang nasi dak tanale tuma kheson thodolang nona bangke la tumke mikir putachi pupedelo mogri mogar pusi chipu elo tala tum nang tumason thosi pekop ta che kok bomlang la per adam sar hudo bangke bongchin bongkrok pensi la tum ta non adam sar bangke la tum kaching thum thum nilitum Nepal adet ke damia bangke la pulo haladak Makalu district Inglong hardak la Sing Bamon Anglong pulo mate Himanglong pulo la so Anglongari along John halada kang tu so pita kali halada Nepali akhe tumdo Inglong aso tumdo ilitum karbiason Inglong aso halatum ta ningkan trok sikep kecok mane platinum jubilee halada katalon along la pente la so along hala dead pi aphan ke pha South Asian dead along an manela tribal atum ke do an aphan ke pha bangke haladak ko salama ke puji la literature lamet lamchong aputhak ke to ke lang la pen hirba hirjir la hai ka boche tumhan lamet po lamet pi tumhan ke pha la pat padopon lo la pente lun sitame la lun barim ki lun ke cipate la hai sitame padopon lo haladak la sinili phan sitame karbia lun barim karbia tumalun ko sonma la so alun nili ijir parjudu nei hadak la pente Nepali alun ta nili lun pinai busi nili phana bangke arpunang patang lo la si pen na bangke nili tum dak di purang sopi pen arnikang sama por atren nili tum barpo ang parke uthora dap nili tum New Jalpaiguri hadak lepo ang parke halapu kakrebeta pen bangnang thumpo la si Nepal government pen sinil tum phan kang thum karne la bangso birta nang palelo la si haladak pirthe penaan keso tum Inglong aso tum hadak che tongi China pen wangji Japan pen wangji Canada pen wangji la song thaksi ladak Bharat adet pen sitame Sikkim pen doji Darjeeling pen doji jola pujo Calcutta West Bengal pen doji jola son la sinili tumta ningarong piglo ki dunlong opot kopi ko son a kopai lo ne arnam kang hon pen nilitum mena karbia lun la pen tem karbia lampen hirjir ki her dunlong la pen karbia lampen lun barim ka par ju dunlong je bangke isi misen awar sainang pilo la sinili chumat halo arnam Pusing Bamon Long Bamon arnam bari the bari arnam hemotari arta arnam ahir jumbe pen sinilitum ki dunlong lo pusi nilitum chumat halo non keceng siap hong tong nalipan naki paceng la puma matang te aprang penta nalipan nang papot ikom nilipan non pen purun ke thomlo aprang nilipan purun hini nang phalo ang bong alom bang ke lage Nepali lu nang lun pinai pusi nilipan ada Kathmandu long nang hang lasi nili damlo inuet sike damlo la pen hala suhut sitame nili hadak chethang plup alun sepi ladak le pokhila le thepi ta ho bari poso thakada enu da lun sepi du puja pariwar ko alang li pensi lun chethak lun nam alun bangke जिंदगी को लामो बाटो एकले काटी देनो la se hadak nili kilun do non nili YouTube channel long tanale tum arju iglong ji जिंदगी को लामो बाटो एकले काटी देना मनुष्य को भीड़ छमाया भीड़ मा साटी देना labang salun nale tum arju ignon lang ignon la pen subscribe ignon je share ikha nali tuma kang hon kajin sol ang so se longi pusi nili ning chi thepon lo la pen non hadak nili kilun damji karbi pendado asamis pendado nepali pendado nili mena ka buchi alun la si hadak nili lun damji la bangke alun tangtelang non dambom patang pon pompo जोते जाऊं तो ते लोग पाऊं जोते साऊं ताते देखाव पाऊं मुरते तुपी कमरत खुकुरी एया नेपाली मुरते तुपी कमरत खुकुरी आमार गोरखाली ako nili Nepali alam pen tok thulo chok chire ta hai monang pakeng ponon Nepali akhe ajir pujir pitu man sitame Nepali pen bangla son lo जत जहाँ गए नि देखिन्छ जहाँ पुगे नि भेटिन्छ
शिरैमा टोपी कमरमा खुकुरी हाम्रो नेपाली शिरैमा टोपी कमरको खुकुरी हाम्रो गोर्खाली yo la selalu si hadak lunun po la pende karbia lunun bangke lun barim nili hadak lunun po ai lun se ke sartang loneta hongkup tot lun kamatha ning mum ajeng chelakha e jeng dolo kamba o e jeng dolo kambata hui pula bang solun ma aba नेपाल देशमा चिचिला माकालु डिस्ट्रिक्टमा एउटा प्रोग्राम छ उता माकालु के भन्छ माकालु प्लेटिनम जुबलीमा प्रोग्राम छ हामीलाई इन्भाइटेड गेस्ट आर्टिस्टको लागि बोलाएको छ र उता ग्रेट इभेन्ट छ साउथ एसिया लिटरेचर एन्ड कल्चरल कन्फरेन्समा भाग लिन जान्छ म भोलि फेरि म 1 तारिखमा आउँछु फेरि इन्डियामा अब त सबैजनालाई मेरो हार्दिक स्वागत छ र नमस्ते कारडम सबैलाई आशीर्वाद दिनु होला नमस्कार कार्बिकुर फमाय ahin pensi nili kidun hadak riso terang along nili owe barim bidi sar amasi o Nepal damnei haladak aku kota Kathmandu po laso tumo kang thumpen katisu po inu dabang pu halaso hot ho China depen la Central Asia lo ho la so hot ron thama hot nangke kat amasi la Nepal adet along la Kathmandu la bakso inglong kang tu na adim si bohake sang po adim nang tum kar bietum kedo bari madim loke nang chelang tha la so alam kar julong pe namasi fu lumbayong sarpo birta chala pensi nilitum karbikur phomai hin pen Nepal adet damlo la se hala so nilitum han hadak nanga chopha mepik nang kiru nang ke thai la pen te nilitum han nang kang hon nang kala nabang mepik ningarong meme la si nalitum mangke hakko aron sinal tumke karkli phijo nang tumke wo ke that bi ki thu pha ke that la sona adhorom penak la di pulo okala aron barim cha dilo nil tumbangke pulo mase dakta dolang nasi dakta nal tuma khe son tho dolang nona bangke la tumke mikir puta chi pupede lo mogri magar pusi chi pu elo tala tum nang tum son tho si pekok ta che kok bom lang la per adam sar hudo bangke bongchin bongkrok pensi la tum ta non adam sar bangke la tum ka ching thum apo nang chelang tha po la hai ka do ga velam pen sinil tum Nepal namlo pusing bamon hirjume penil tum lelo ke do ga dam ta misen ka pen hadak la himanglong ari ri himalaya anglong pulo il tum kar bitum ke himanglong ari ri long se hadak se katli damlo pusing bamon se katli damlo amad haladak kecho gejo na hot mai thai honil phanlu nang palun lo nili Nepali lun da lun pilo karbi lun pilo ama aning dok piglo la tum